Ipun Mawaste Diantari Pekaryan Jelantik Sante. Matan aine durung wenten alangkat ring langite kangin. Kewentenan kote singarajane sampun mekliut metangi saking sirep nyanyi. Ring terminal kote kantun wenten mesise bus asiki jurusan Denpasar saha muatane sampun nandes bek. Kernet lan calone uyut pejerit ngereh muatan. Denpasar menjalan makin. Baosne serak. Apasang truna-truni megandengan nampekin bus punika. Sana istri mepakian sekolah ngandung tas, buku lan natat tas pakaian tedun alon saha sane lanang tedun nongkrak sepedane. Kernet bese kadigirang nyapatin sarwi mekenying. Lakar ke Denpasar, Bos. Margi menjalan makin. Baos kernete nujuang besne. Nggih, tiang lakar ke Denpasar. Pesaurne sardule raris ngambil tasne saha nyerahang sepedane ring ginanti sane kantene sendu meluk sardule sambil nangis. Beli ampurayang yanti temilu ngatang beli mubat ke rumah sakit. Lumadak beli enggal seger. Sampun ngesap ngabarang yang beli sampun masuk ke RSUP Sanglah. Niki ada amplop ajak perangko apang teu ngerepotin beli drike. Baosne ginanti sig-sigan. Nggih sayang, suun ngeling. Beli luas tuara jemekelo. Selegang melajah liasun beli ten jumah. Baosne sardule ngusapin toyan peninggalane ginanti saking ulas asik. Nggih beli, selamat jalan. Baosne ginanti nyat saden ya peninggalane ngeraris numpak sepedane ke sekolah. Sardule nguratian ginanti ngantos ilit saking peliatne. Ayo Gus berangkat. Dirikan negak di bangkune si Dori. Napi ke anake bajang nike gelan Gusing ya. Pedalem ngenahne ragane sedih pesan. Baos kernete mekenyem. Nike misan tiange. Ia sedih sewire di sekolahane sedang liu ulangan. Biasanya yen belajar tiang anu ngurukang. Nanging mangkin tiang lakar mubat ke RSUP Sanglah. Yen makepidan kaden meklone pesaurne sardule sendu raris negak bengong ring bucun bangkune sane kari kosong. Tas pakaiane genahange ring sampingnya. Oh, dalam. Baos kernete sambil langem laib ring samping bese ane ngrepe medal saking terminal sambil langem mejeritan. Badung, Denpasar, berangkat mangkin. Sardule kari bengong sedih ninggalin ginanti sane sering kegodain trune lan pelajare usil. Tan pejemuge bese merarian ring Sukesade. Wenten penumpang sareng ke Denpasar. Ngiring wu, kari wenten tongos di Dori. Baos kernete saha ngunggahang barange merupa dus kekalih lan koper. Tanpa wisik anak istri nike ngeraris melingi ring sampingne sardule. Nguratiang penampilane minabang ragane kari meanjaran siswi SLTA. Ipun nganggen celana panjang blue jean saha baju kaos warna barak menggambar Elvis Presley. Oh, silakan. Baosne sardule mapi gelu saha ngisidang tas pakaiane ke bucu. Ya, maaf, makasih. Baosne metadah ke bil-bil sambil ngapin tas tangane halus saking kulit buaya. Ipun nguratiang sardule sane amung makte tas pakaian ring sampingni. Tan mau peliatne mecepup. Sardule nerawang sawang wajah anak bajang nike mirip sareng wajahne ginanti. Amung rambutne sane selam sosoh bangayange kebah ngerebrebin pale lan dadane sane ngangge baju kaos ketat. Gigine sade gingsul ngawinang kenyemne sayan manis kawohin antuk pipine sujenan nudut kayun. Ibu jaga lunga kijo?
pitaken Sardula kadikimut ngawitin bembaosan. Tiang dados kimut ke baos ibu. Napi tiang bes tuwo yen ningkaukin adik utawi ge cara Bali. Miribang nyiraga kari seumur. Baos nak bajang nike mekenyam sambil ngenjuhang tangane. Tiang dian ngeranjing ring SPK Denpasar. Yen ragane tiang Sardula, siswa Semea Negeri Singaraja, jaga metamo ring dokter mata di RSUP Sanglah. Pesawatnya Sardula nyambut tangannya dian sane alus sambil kenyem. Sedang melango, makin kepenengan ada kapal gede uli negeri Belanda gumanti ngadang muhibah kemanusiaan ngubadin anak sane sakit peninggalan ane madan kapal Hope. Yen tan peleh ibi sampun melabuh di pelabuhan benua. Yen kenten dian pidan sekolah di SMP Dijo, baosne Sardula sayan wawuh. Di SMP Negeri 1 Singaraja, dadine ngudai raga sing ten metemu. Kadenang halaman sekolah iragane dadi besik. Siswa semeane biasanya demen mulgul siswi-siswi SMP ne baosne dian ngelingang kenakalan siswa semeane saking serius. Sewireh ruang kelas ten cukup, mawinan duang kelas terpaksa uli kelas 1 kanti tamat kebagian masuk sore kanti peteng. Kari untung iraga keterima masuk di Semea, mawinan keadanin kelas sisa-sisa teken timpale lan Pak Kepala Sekolah. Pantesan iraga tenten bertemu, saurne dian sambil ngundap saha ngisidang tegakne nampekin Sardula santukan wenten penumpang lingsir sareng cucune. Nike ngawinang Sardula mindahang tas pakaiane ke pabinane. Besing lanturang pemargi saksat mogang ngikutin margane sane membelok-belok nyambilang ngundap. Sirahne dian sayan nguntuk mesadah ring palane Sardula. Ambu wangi parfumne nimpuk cunguhne. Sardula alon-alon ngisidang sirahne dian mangga nenten ulung. Ampura belisar tiang bisanya megadang ada piodalan ring pura kawitan. Mangkin dari ini kiap saja. Baos dian mebelisar ring Sardula sambil ngisidang sirahne. Selanturne sepanjang pemargi dian yukti-yukti aris mesare lan sirahne malih ulung ring tas pakaiane di pabinane Sardula. Saking ulas asih Sardula mecikang sirahne dian mangga nyaman enten goyang rikala besi moyagan melintangin margine sane membelak-belok. Nadak sare dian ngedatang peninggalane sayu lan berat saha nyerere ngerasayang sirahne wenten ring pabinane Sardula. Sujatine ipun merasa lek nanging sapunapé angin. Kiapne ten ketulungan malih. Ampura lan matur suksema belisar. Tiang sajan-sajan kiap baosne dian ten nyedang mekelid malih. Ten lali ipun ngebatang anduk alit angene natakin sirahne. Angon natakin pipine ngedian, takut nyanan tetehe melembah di tase. Ten kengken kok tase niki sampun mekelo aban tiang bolak-balik ke kampung. Baosne Sardula mekenyem sayan wawuh nganggen basa Bali belelengan. Nggih belisar, yen kelelahan pules tiange bisa ngiler. Sujatine belisar asale uli dije sih, yen sing mula uli beleleng. Baosne dian metandah gelin ke bil-bil. Uli bongkol Gunung Agunge mekantenan ajak lutung ane biasa ngamajuot salah ubi lan ketimun. Pesaurne Sardula nanging dian sampun lep-lep mesare. Mina beragane wiakti kihapisan. Sardula malih mecikang genah sirahne mangga nyidang becik mambekang. Ipun merasa ngop ngurat yang wajahne dian sane kalaning mesare bibihne kadi mekenyem. Manahnyane dados nerawang adoh meling ring dawage bolak-balik sareng ginanti melintangin margine panjang saking Singaraja, Kintamani, Bangli, Kelungkung, Selat sane hawane sejuk. Lan mewali nuruput lewat Amlapura, Abang, Kubu, nuut pesisine sane panes lan ngebuk kantos rawuh ring Singaraja.
Mangkin wiakti tawah Sardula metemu sareng anak bajang jeger sane mirip sareng Ginanti. Bedane Dian wayahan, tegehan lan rambutnya sosoh sami-sami gingsul. Sejaba punika Dian iki yukti polos nenten lek nyerahang sirahne sirat lep-lep ring pebinane Sardula. Napike niki nyiriang perasaannya patah sekadi Ginanti. Ring sebilang pengkolan busi moyagan kekebot lan kekenawan ngawinang Sardula ten lek malih meluk Dian mangde nenten mendusin. Wau rauh ring Candi Kuning baturiti Tabanan bese merarian jagen nagingin toyo mangdo nenten kepanasan. Penumpangnya akeh sane tedun ngewedang utawi metumasan. Duk punika Dian ngeliab saha ngedatang peninggalan. Oh Blisar, tiang sajan-sajan lep-lep pules maro sampun deket dijet tenenan. Maro teke di bedugul. Napi Dian lakar turun membelanja. Sardula mekenyem. Tiang lakar ke toilet je bos, beli tentun. Pasti pegel mekelung ngabin sirah tiange. Suksemang ye. Baosne menahin rambut lan ngelap pibihne antuk sapu tangan. Nggih, tiang masih lakar ke toilet pesaurne Sardula nitipang tasne ring odahe. Sangkalih tedun tan bineka di pasangan gegelan ngojog toilet sane wenten nampek pos polisine. Medal saking rike Dian simpang ke pasar numbas stroberi lan markisa alas raris mewali ke bese. Anaknya sane ngurat tiang rawing sang nenek mitaun sangkalih metunangan saking leket nih. Metadah manying Dian nundikin Sardula. Li Sardula, ayo cicipin buahe. Markisane niki orange maman lutung napi saja keto. Tapi tiang demen yen stroberi ini manis metadah kecut, isine lembut. Sajan, suksemo. Warnane barak seger cara baju lan bibediane. Baosne Sardula nyeledetin Dian sane nguntuk gelim ningalin Sardula ngecup stroberi ini alon. Ngiring nek, stroberi ini lembut kok. Baosne Dian nyerere Sardula kenyem. Suksemo nak. Tiang mare nar lelima, rasane cara buah gunggung. Bose sampun malih ngrepe ngeduluang akedik raris nedunang ring margine sripit membelak-belok kadi lelipine gebugin. Hawane sejuk saha pemandangane yukti ngulangunin manah. Para penumpange pada arip, Dian talar nyelelek ring palan Sardula. Saking tulus alon-alon Sardula ngisidang sirahne Dian. Dur tase ring pebenan ipune anak lingsir mekenyem. Sardula manahne nerawang sawang nyawang sang ayu tan merasa bese saged sampun rauh ring beringkit raris merarian. Santukan wonten penumpang sane tedun jaga ke Tabanan. Dian ngendusin antuk hawane merasa panas. Blisar sampun kedija niki. Baosne sambil ngelap bibihne. Mare teka di pasar beringkit, napi dia lakar meli siap bebek kambing. Lakar geno, kengkena ngabo beli. Ngabo sirah beli di dogen kewah kanti mutitip di pabinan beline. Syukur ten ngiler. Dian mekenya manis, Sardula naon amekane kejegegan sane Sujati kanten tetep ayu, ya diastun anake wau metangi. Terus nyanan deket di Denpasar Dian tuun dijo. Pitakene Sardula gampar. Tiang kumahne bibi di Panjer sanjane mare ke asrama. Blisar rengken. Napi ada keluarga beline di Denpasar. Baosne Dian santukan Sardula pedewekan. Keluarga ada masih nanging melahan tiang langsung ke RSUP Sanglah apa yang ngerepotin. Ada surat pengantar oleh dokter di Singaraja, pesaurne sendu. Oh, yen kenten uli terminal ira gebarengan menek bemo kumah bibi malu mare ke rumah sakit. Pak kok nyanan dia milu ngatang. Baosne Dian nyantep. Bese malih ngelanturang pemargine nyelipsip pantaraning mobil lan motore pesliwur ring margine sane rame pisan mulah cepet saling langkungin kadi melombo.
Rao ring Kreneng penambangan kota Denpasar sane rame untuk bus antar kota oplet lan mobil mekudang merek bus merarian. Para calo krenet lan bemone pesliwer ngerah muatan. Dian tedun ngerah bemo jurusan Sanglah. Sardula ngambil tas miwah barang Dian siosan ungahange ke bemone. Sangkalih raris unggah langsir ke Sanglah. Rao ring Panjer Dian nyenken bemone mangde ngeranjing ke gang genah umah bibine. Sesampune nedunang barangne, Dian memanah jaga sareng ngatahang Sardula ke RSUP Sanglah. Antosa malu beli Sardula. Melahan tiang milu ngatahang beli ke RSUP Sanglah apang ten repot ngalih poliklinik matane. Tiang liung lah timpal drike, baosne Dian tegas. Sampunang jadian milu repot. Matur suksuma tiang pamit malu. Tiang gumantene matur suksuma sampun ngerepotin beli Sardula di perjalanan. Apang ten keliru adan tiange putu ayu diantari. Jadi kaukin Dian. Manian tiang lokin blisar di rumah sakit mada apang beli engal seger. Baosne diantari nyalamin Sardula leket pisan. Sardula amung mekenyem mekisi-kisi alon. Suksuma Dian, diantari. Ten mitaen pejalan iragene saja ngulangunin. Yen kari ngundap sirepang meluragane dumadak ngipiane melah. Baosne Sardula ngelepin tangane diantari sane kari bengong merasa ngipi kepupungan di siang bolong. Sopir bemone madengang mobilne nuju RSUP Sanglah. Dian ulap-ulap ngecup jerijine kalih kadi huruf V. Sardula ngewales saking bunga. Rao ring Sanglah wau jaga naur sewan bemo. Sopire saking jujur majarang salah mekenyem. Ongkos bemone sampun ketaur oleh anak bajang jegek wau nike sira. Ipun mewasta diantari. Pesaurne Sardula mekenyem raris memargi ngojok poliklinik mata. Merasa sekadi keater antuk lawatne diantari mekenyem manis. Panas matan aine sane ngentak-ngentak, merasa tis embon kesilirin angin aris lan wajah-wajah lembut petugas paramedisi sane welas ase medoh saking gatrane yen perawat lan mantrine sami acrong sadis mepilih-pilih kasih nulungin pasien miskin, sugih, bos lan timpal raga duwe. Denpasar penguntat Desember ilu sane kelabu. Jelantik santel.